Uri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga Iwacu baraye bafunguwe. President Evariste Ndayishimiye yabahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu bari bamaze umwaka urenga muri gereza. Iyo nkuru yakiranye umunezero udasanzwe nkuko mubizi bari bamaze igihe kinini mu ibohero bafashwe itariki 22 z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze aho bari bagiye kurondera amakuru ibubanza. Antoine Kaburahe umuyobozi w'ikinyamakuru kigenga Iwacu cyo mu Burundi mu Burundi rero Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye ejo yahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga Iwacu bari bamaze umwaka n'amezi 2 muri gereza ibubanza ari bo Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana. Bari barakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'igice baregwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Mugenzi wa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye riha imbabazi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga Iwacu bahise barikurwa. Edi Rwema nawe yahise avugana n'umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu Antoine Kaburahe amubaza uko yakiriye irekurwa ry'abanyamakuru be. Iyo nkuru yakiranye umunezero udasanzwe nkuko mubizi bari bamaze igihe kinini mu ibohero bafashwe itariki 22 z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze aho bari bagiye kurondera amakuru ibubanza kandi igikorwa ariko arakora n'igikorwa abanyamakuru bakora muri bukayico gihe hari habaye makuru avuga ko hari abantu bateye uko rero tubigeza muri Iwacu iyo habayemwe n'ayo makuru ntidukorera ku makuru twumva ku buhinga ngarukana bumenyi canke ibivugwa turishikira ku rubuga. Baragiye rero ibubanza ariko bahageze barafashwe bataratangura gukora nako kazi bagiriza yuko bari bagiye guhungabanya umutekano. Babacira imyaka 2 n'inusu n'ihadabu y'imiliyoni 4 kuvuga miliyoni 1 ku mumenyesha makuru wese. Hama rero mwisi heze barandikiye umukuru w'igihugu basaba yuko bo batezurira. Noneho nivyo bibaye umva n'umunezero ni mwinshi muri Iwacu hamwe na jewe ndanezerewe kandi n'abanyamakuru aho bari hose baba bo mu Burundi canke abo hakurya y'amazi. Bwana Kaburahe warukomoje ko bandikiye umukuru w'igihugu, ese ibi mwari mubizi cyangwa se mwigeze mutekereza ko iki gisubizo umukuru w'igihugu atanze mwari kukibona? Iyo umuntu yarafunzwe arafite uburenganzira bwo kwandikira umukuru w'igihugu asaba ko yotezurirwa n'uburenganzira bwiwe. Hama rero n'uburenganzira kandi ko umukuru w'igihugu gutanga canke kudatanga kuri kugwa. Ariko rero murabona ibibaye bimeze neza cyane kuko bararekuwe. Kuri twebwe twari turindiriranye tugira tuti birashobora gukunda ngo bidashobora gukunda, ariko murabona yuko ari inkuru nziza kandi ibaye ku munsi w'ucaba Noeli. Abagenzi bacu rero bazoheza mare Noeli mu miryango yabo baruhuke muraza umunyororo cyane cyane iyo ataco kuzira ntanari muryoha. Ibyo aribyo byose ntago urashobora kuvugana nabo cyangwa se imiryango yabo, ariko nk'ijambo wakwifuza kugeza kuri abo banyamakuru bawe nibaramuka basohotse muri gereza cyangwa se mu ibohero ni nk'irihe Bwana Kaburahe? Bagenzi bacu bariko baragenda ubanza kubatora uno munsi barara mu miryango yabo. Kuri Iwacu naho barabarendiranye ugweze n'igishika. Jawa ijambo nijari yindi nuko abanyimyesha bakuru bo muri Iwacu tugomba kuguma dukora kandi dukora neza, dukora twisunga amategeko y'umwuga. Tuzobandanye dukora uko twahora karatsinda nta na kimwe mu bibabagiriza bashoboye kwerekana yuko bariko barahungabanya umutekano. Ico ndabifuriza nuko bogaruka bakaruhuka hanyuma
bongere basubire mu mwuga wabo babandanye akazi mu kubaka igihugu cacu mu gutanga amakuru meza amakuru atahahengamiye niko tumaze imyaka 13 dukora kandi niko tuzobandanya dukora. Bwana Kaburahe, iyi nkuru ku munyamakuru wese ni inkuru nziza kubona abanyamakuru bari bafunzwe bafunguwe, ariko nanone mu gihugu cy'u Burundi haracyavugwa ibibazo bijyanye no kubangamira itangazamakuru. Hari umunyamakuru wanyu nanone kugeza ubu ngubu abantu bataramenya aho aherereye, uwo ni Jacques Bigirimana, ndetse hari n'amaradiyo n'ibinyamakuru byagiye bifungwa birimo n'Ijwi ry'Amerika. Icyo wasaba ubutegetsi kuri uyu munota ni nk'iki mu bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru? Kanje nuko iyoba inzira yo gutangura ubundi buzima bushasha. Murabona bibaye kuri Noeli, bibaye umwaka uheze. Rero kubwanje nogira nti ese hoba mu Burundi tugira dutangure kandi gusubira gukora muti muri munda amaradiyo wavuze za BBC za Ijwi ry'Amerika zigakora ku mugaragaro, abamenyesha makuru bahunze kubera imvo nyinshi bakagaruka mu gihugu bagakorera mu gihugu, tukubaka igihugu tukubaka Uburundi. Kandi murazi yuko muri demokrasi kumenyesha makuru ni ikintu gikomeye cyane. Rero nogira nti ese iyobe intango yuko twoca tubandanya umwuga wo kumenyesha amakuru ukogwa umutwe muri munda, atamenyesha amakuru bafunzwe, atamenyesha amakuru bahunze igihugu kubera ubwoba canke kwera izindi ngo, hanyuma n'amaradiyo namwebwe mugasubira mugakora kumwe mwahora mukora kera amaradiyo Ijwi ry'Amerika, BBC n'izindi. Nico nosaba ko tuca tubandanyirizaho. Bwana Antoine Kaburahe, uri umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika, kandi nifuriza amahoro n'amahirwe abo banyamakuru banyu bagenzi bacu bafunguwe. Murakoze cyane Igwe Mahama. Twizigire yuko gutangaza amakuru bigiye gusubira kuba neza. Uno munsi turaryohewe, namwe muryoherwe, abamenyesha amakuru n'abarundi bitwe tumuzikwe. Urakoze cyane. Antoine Kaburahe, umuyobozi w'ikinyamakuru cyigenga Iwacu cyo mu Burundi, natwe twese turagushimiye hano ku Ijwi ry'Amerika hamwe n'abanyamakuru bawe bose n'imiryango yanyu, tubifurije Noheli nziza. Iyi rero ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Namwe mwese inshuti zacu uko mungana, Noheli nziza kuri mwese. Ejo mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa uri Kigali mu Rwanda yagiye kureba uko abaturage barimo bava mu murwa mukuru bajya ku ivuko gusangira Noheli n'ababo. Yasanze ari benshi bategereje bus. Bamwe bamubwira ko bishobora kongera ubwandu bwa virusi ya corona. Ngororero ni 2,200 hatagira ubabesha. Urababesha akababwira ndi mafaranga. Ikibazo cy'amafaranga ahubwo ikibazo ni imodoka. Ikibazo ni ukubona imodoka umuntu. Turi Nyabugogo mu mujyi wa Kigali mu kigo mpuzamahanga abagenzi bategeramo imodoka berekeza hirya no hino mu gihugu. Abantu n'uruvunganzoka kubona aho gutambukira hari aho bigoranye. Abo tubona kandi twavuganye bavuga ko berekeje kwivuko gusangira n'inshuti n'abavandimwe iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Icyo twashoboye kwibonera nuko intera ya metero hagati y'umuntu n'undi byari bigoye kuyubahiriza. Urebye abana babyeyi aho bicaye nta n'abana bicaye. Rero nabuze inzira nanyuramo. Igihabanye n'ibyo ni mu bihe byo kwirinda icyorezo COVID-19. Iyi minsi mikuru irasa n'iyarangije kwinjira mu muco kuri bamwe. Uyu musaza wari wapakiye ibintu bitandukanye asa n'uwimutse yerekezaga i Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Uko amasaha agenda ashira icyizere cyo kuva Nyabugogo kirarushaho kuyoyoka. Ubwo naje mu gitondo mvuye mu Rugando, nafashe moto banciye 4,000 kugera hano. Ngeze hano kuri station fata umukaranga anca 500, ariko kugeza ubu ngubu sindamenya ko ndi bujye Nyaruguru, sindamenya ko ndi bubona aho mbibitsa, kandi amafaranga nayo mfite itike kongera kubisubiza hahandi nabyo ni ikindi kibazo. Tugiye gusangira no kubasuhuza. Kubona itike y'imodoka byasabaga kujya ku mirongo, ariko henshi byari bigoye ko polisi yatanga amabwiriza ngo yubahirizwe kubera ubwinshi. Hari abari bahari kuva kuri uyu wa gatatu batarabona imodoka zibatwara iwabo mu miryango. Abo bababwirwaga no kubabona mu ntege nkeya, bamwe baryamye abandi bicaye. Nk'aba babyeyi bemereye Ijwi ry'Amerika
ry'Amerika ko bari berekeje i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu cyahoze ari Cyangugu babuze ayo bacira nayo bamira. Impamvu dutashye uyu munsi hari ukuntu umuntu aba yaraje n'ahangaha aje gushaka amafaranga akavuga ati mu minsi mikuru zajya guha ababyeyi umunsi mukuru. Hari abantu bejo ngo banditse bari baharaye ngo nibo bari gukatira amatike, ubundi ukabona abandi baraza ngo duha amafaranga ngo tugukatire ngo kujyaho n'ibihumbi 10. Ntabwo tuzi ukuntu ibintu byifashe, amaherezo niba turataha ntabwo tubizi rwose. Imana yonyine niyo duhanzeho amaso niri budukura hanga ikaducyura. Nubwo no mu yindi myaka yabanje mu bigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga hagaragaraga uruvunganzoka rw'abagenzi mu minsi mikuru, kuri uyu mwaka n'umwihariko. Imwe mu mpamvu yateye iki kibazo nuko guverinoma yategetse ko imodoka zitwarira abagenzi hamwe zigomba gutwara 50% by'ubushobozi bwabo zemerewe gutwara mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19. Abafite kompanyi zitwara abagenzi barasanga byaragize ingaruka zikomeye ku bagenzi. Madamu Fatuma Umutoni akata amatike muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi berekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagenzi bari kubura ukuntu bagenda kubera ko imodoka urumva imyanya yabaye mikeya. Hari raporo ya mbere COVID itari yaza twatwaraga 100%, none ubu 50% abagenzi bakomeza ari benshi cyane. Haraye abagenzi benshi cyane muri gare ku buryo twaje mu gitondo tugasanga hari benshi baraye muri gare. Ni ikibazo ku baturage kuko nk'ubu hari abahageze turabatwara pe uko bishoboye ariko baracyari benshi. Kubera umuvundo w'abashakaga ibinyabiziga Nyabugogo, hari bamwe byateye impungenge ko ushobora kuba intandaro yo kongera ibyago byo kwandura COVID-19. Aba ni abacururiza Nyabugogo badafite gahunda yo kujya mu miryango yabo gusangira iminsi mikuru. Iravuga ati mushyiremo metero, ariko ubu tuvugana nawe kandi muri umunyamakuru nta metero irimo. Mfite ikibazo twebwe, ikibazo cy'abantu benshi twebwe mu ngo tuvugana kameme. Ubu bashobora kwadura tubya ngo dushyiremo metero, ariko abantu bari bwandura ni benshi, ntabwo urabibona. Kubashakaga kwerekeza mu miryango yabo nayo impungenge zo kwandura icyorezo ni zose, ariko nta yandi mahitamo. Icyorezo COVID-19 ntabwo kiguteye ubwoba? We kirabuteye, ariko se urabona uko ibintu bimeze. Wowe urabona wahindura wiki wabigenza gute? N'ubundi se ubuko bagundana niyo bafata gahunda, n'ubundi abantu bagashyiramo abantu kuko byose ari haha. Ibi byarangiye polisi n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA banzuye kugabanya abagenzi bari Nyabugogo bamwe baberekeza muri stade ya Kigali Nyamirambo mu rwego rwo kugira ngo byibura haboneka intera hagati y'umuntu n'undi. Bwana Anthony Kuramba ushinzwe imirimo yo gutwara ibintu n'abantu mu kigo RURA yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ikibazo cyo gutwara aba bagenzi kiza kugenda neza kandi bakarya iminsi mikuru mu mahoro.